Sanibonani lo bingelela ke umzukulu noma ke elimaza kakhulu ngengoma yakhe udali wami. Cha ngithi ngibingelele kakhulu sila eMabhida njengamanje kuhle kudelile ngicabanga ukuthi wonke umuntu okhona njengamanje uthokozile. Njengamanje ngoba silapha ngicabanga ukuthi ukuba lapha kwethu sithokozile sonke nami ngithokozele futhi ukuba kulo mcimbi onjengolami njengoba kungokokuqala ke bakithi ukuthi lo mcimbi ubanjelwe kule ndawo siyakuthokozela kakhulu lokho kukhombisa impucuzeko lo mcimbi igama lawo impucuzeko so ke futhi njengamanje impucuzeko ngempela siyayibona imisebenzi yegama lempucuzeko engakusho nje ngithokozela kakhulu ngeperformance yami ngithokozele futhi ukuba nabantu abanjengalaba abanesupport abawulandela kakhulu umculo wakithi. Ngibingelele nonke ababukeli ba-Highs Media uzabamba umkhizo okhulumayo intombi yodumo ngapha nabhuti umzukulu kumnandi la sikhona sithokozile ukuba nani saniqhubeke nisithande nisupporte ngeke siyendawo ngaphandle kwenu sanithanda kakhulu ngiyabonga.